وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul muhtaramin jadipun para adik, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, mari kini pun katur batengnyadipun Habib Muhammad bin Alwi As-Segaf ingkang tansah kula bektosi sauki tansah kula taati sedaya nasihat-nasihatipun. Jadipun para rabu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langkung rubiyin mempunyai satu kula dedaken maturkan raos puji syukur kunjung wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki sampun mulubaraken kenikmatanipun dumateng kita sedaya kadidi wonten ing dalem punika. Kita taksih pinarian kenikmatanipun ing wujud sehat dan wal afiat. Sesuai kesempatan yang kita hadir wonten majlis bayat ugi majlis haul masyayikh mursyid thariqah Syadiliyah sesolo raya wonten talebipun nyanipun al-mukarram Bapak Haji Ahmad Rubai kanthi winanting kalujengan boten wonten alangan setunggal punapa. Pramila monggo syukur-syukur punika kita iqraraken salaman kanthi waosan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ugi salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Katuraken kunjung wonten ngarsanipun junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi kanthi wasilah waosan salawat menika saged mahari dumateng gesang kita sedaya. Mugi-mugi anggen kita gesang menika tansah pinayungan nur syafaatipun sing tansah manggi wilujeng fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sakum para rabu para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muga rejeki dilaksana majelis wonten dari punika. Iko segalu dijih pambuku ibu kali nuji wawasan ayat-ayat suci Al-Quran bisa mengakibat di kawasaken dirinya dipun Bapak Ahmad Humaidi tari bernamoga wawasan ayat-ayat suci Al-Quran tumuli kalajengan dijih wawasan manakib ibadik aturaken dirinya dipun Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Rubai. Soki kalajengan kedudiji wawasan rawatib fikir sotadil ingin lulusipun kasunatun barokahipun dumateng nyanipun Bapak Yai Khalid Mawardi Al-Hafid. Paripurna megah wawasan rawatib fikir sotadil untuk mudikala kedudiji wawasan salawat badardana qasidah al-hidayah ibadi kawasaken drinyanipun Ustaz Yusuf Hamim Suki Maulidah Hasanah ibadi katulaken drinyanipun Habib Muhammad bin Alwi As-Segaf Suki doa akhir majlis kasunungan barokahipun dumatengipun Habib Umar bin Ahmad As-Segaf Sogo ati coreng bukasan uniji panutup. Saking ragu perlu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Iji kegadingan bektal sambut tungkap dalu para bida monggo majlis wonten tadi punika mugi-mugi estu pikantuk ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Suku saged manfaati dumateng gesang kita sedaya monggo kita awiti sesarengan kanthi waosan unggul kita pada dunia wa ada kulli niyatin salihah wa di syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Rabbi firdi wali walidayya amin. Jadi pun para rabu keluarga hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muga-muga dilaksana ing salat jebul iki bawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an dipun kawasaken dinyanipun Bapak Ahmad Humaidi. Ilkatan katur dinyanipun Bapak Ahmad Humaidi waktu sartahipun ulu semagaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bi husbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizana wal arda wada'aha lil anam. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakiyatun wan nahlu dhatul akmam. Wal habbu dhul asfi war raihanu fabi ayyi anna mimma rijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masriqaini wa rabbul maghribaini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan.
ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagumpura Rabu Praga Magaramay Tilaksono Ingslat Singurudiki Wawasan Manakib Sagumpura Rabu Praga Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo kita lajengaken munggah majelis haul Al-Maghfurlah Simbayi Ahmad Idris bin Zaid Zamsaren Soki Majelis Haul Al-Maghfurlah Simbayi Haji Ahmad Kadir Jokladen Watarik Dalu Menigo Mogah Lumati Tilaksono Israjil Beruji Wawasan Manakib dari kawasan Kementerianipun Al-Mukarram Pupui Haji Ahmad Rubai Ikatan Katur Matang Bermajan Ijanipun Pupui Haji Ahmad Rubai Wabdal Sawatahipun Kula semanggakan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para habaib, para masyayikh, panjenenganipun Habib Ahmad Awhad bin Soleh bin Syahab, panjenenganipun Habib Umar bin Ahmad Asgaf bin Husain, Habib Umar bin Husain Asgaf, panjenenganipun Habib Muhammad ibn Alwi ibn Syekh bin Abu Bakar Asgaf, Habib Reza bin Motor Asgaf, ingkang sedaya kawula tamtimaken saha dumateng sederek kawula Bapak Kiai Haji Tamim Barmawi Pondok Sulaiman Ngayuk Jakarta, saha Kiai Nahrawi saking Ngawi, Kiai Yeludin saking Karanganyar, saha sederek kawula Kiai Khalid Mawardi Al-Hafid saking Tirtamaya Wonogiri ingkang sedaya kawula tamtimaken mugi sedaya tansah pinaringan yuswa panjang, kesehatan, kegiatan sehingga saged nganti gandeng kula wentah datang kula kalih panjenengan sedaya anggenipun taqarruban ilallah, amin. Dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, muridi, muridah thariqah Sadiliyah ingkang sedaya kawula mulyakaken, sakmenika monggo kita sareng-sareng maos manakibipun Al-Imam As-Sayyid Ali bin Abdillah bin Abdul Jabbar Al-Hasani As-Sadidi. Inggih menika manakibipun Imam Abil Hasan Ali As-Sadidi radhiyallahu an, supados saged nambahi mahabbah cinta tresno kula kalih panjenengan sedaya dhateng panjenenganipun Imam Abil Hasan Ali As-Sadidi radhiyallahu an, saugi minangka kangge tawasulan lantaran anggen kula kalih panjenengan sedaya mohon nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila ingkang khidmat dipun mirengaken wong tawasulan. Nggih mangke pas donga dumugi lafaz ya Allah, panjenengan nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah napa ingkang dados panyuwunan hajat kula kepanjenengan sedaya. Bijahil Imam Abil Hasan Ali As-Sadidi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahil waliyil aliyyil muta'ali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qaidil wafiyil mani wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu nasihinil ummah bil burhanil jali amma ba'd. Rabbana ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan taqumu minha nafa'atul maghfirati wal ridwan. Rabbana ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan taqumu minha nafa'atul maghfirati wal ridwan. ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان تفوح منها نفحات المغفرة والرضوان. ولد رضي الله عنه سنة 93 و900 من الهجرة النبوية في قرية تسمى غبارة min biladil maghribil aqsa Afrikiyal Ghurbiyah. Imam Sadzili menika dipunlairaken nalika taun gangsal atus 903 Hijriah. Isa salasin wa tis'ina wa khamsinatin. Fi qaryatin wonten ing dusun wonten ing kampung Ghimarah. Itu sama Ghimarah, menika kampung desa Ghimarah. Wonten ing samangke negari Maroko. Koko Maroko juara bijai Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu anhu. Wa kana radhiyallahu anhu fit tabaqatil 20 min sulalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dzalik annahu wa Abul Hasan Ali As-Sadili ibnu Abdillah ibn Abdul Jabbar ibn Tamim ibn Urmus ibn Khatim ibn Qusay ibn Yusuf ibn Yusha ibn Warad ibn Ali ibn Abdillah ibn al-Hasan Musanna ibn al-Hasan ibn Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ibn Fatimah az-Zahra al-Batul binti Sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Abil Hasan Ali As-Sadili menika tedak turun zuriyah putra wayah Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda habaib dadi Imam Sadili niku Balawi. Ya sing rawuh niki muga-muga muhibin kabeh kita datang zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Sadili Balawi nggih. Keturunan 20 saking iya Sadah Sayyid nggih. Dari Sayyidina Hasan. Keturunan ingkang kaping 2. Inggih menika nasabipun Imam Sadili. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peputra Sayyidah Fatimah az-Zahra al-Batul radhiyallahu ta'ala anha. Lajeng peputra Sayyidina Hasan, lajeng peputra Sayyid Hasan Musanna, lajeng peputra Sayyid Abdullah, lajeng peputra Sayyid Idris, lajeng peputra Sayyid Idris Musanna, lajeng peputra Sayyid Aisyah, lajeng peputra Sayyid Muhammad, lajeng peputra Sayyid Ahmad, lajeng peputra Sayyid Ali, lajeng peputra Sayyid Warad, lajeng peputra Sayyid Yusa, lajeng peputra Sayyid Yusuf, lajeng peputra Sayyid Qusay, lajeng peputra Sayyid Khatim, lajeng peputra Sayyid Hurmus, lajeng peputra Sayyid Tamim, lajeng peputra Sayyid Abdul Jabbar, lajeng peputra Sayyid Abdullah, lajeng peputra Sayyid Ali. Inggih menika ingkang masyhur Imam Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Li Syekh Al-Qutbi Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu Syekhun fi dzikri sirri wa huwa Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnul Harazim rahimahullah ta'ala. Wa syekhun fi dzikri jahri wa huwa Syekh Al-Qutbu As-Sayyid Abdissalam Ibn Mas'is radhiyallahu anhu. Wa hadhihi al-silsilatu tusamma silsilatul qutbiyah. Imam Abil Hasan Ali As-Syadzili radhiyallahu anhu menika gadahi inggih menika silsilah sanad kalih. Setunggal inggih menika silsilah dzikir sirri. Anggenipun dzikir la ilaha illallah panjenengan wau sampun dibeat. Nggih, dzikir niku hukume sunat, setelah dibayat menjadi wajib. Diamalkan ba'da maghrib, ba'da subuh. Ini sati dia. Nalikane dzikir la ilaha illallah niku sirri diwaca alon kaya jenengan wiridan ba'da maghrib, ba'da subuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking panjenenganipun Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnul Harazim rahimahullah ta'ala. Lajeng sanad ingkang angka kalih silsilah angka kalih wa syekhun fi dzikril jahri. Dzikir jahar banter. Anggenipun dzikir la ilaha illallah kanthi banter. Atus kita pikantuk undangan kenduren, kondangan, tahlilan, langkung-langkung dzikir widah ping 70.000 no pinter gitu nggih. Iki banter la illallah, la illallah. Saking panjenenganipun sang wali kutub As-Sayyid Abdissalam Ibn Mas'is Al-Hasani. Lihat Abdissalam. Jadi Thariqah Syadziliyah iku duwe jalur loro, sirri karo jari. Ulama ikhtilaf sing utama ana sing nyebut jari, ana sing nyebut napa sir. Panjenengan gak sampe melok-melok duwe kabeh sebabe paham nggih. Ya duwe sirri, ya duwe jari. Lah ingkang zikir jari niki jaluripun saking sang wali kutub Sayyid Abdissalam Ibn Mas'is mulane tusamma al-silsilatul qutbiyah, yaiku sing terkenal kanthi silsilah bangsa wali kutub. Ini silsilahipun dzikir sirri. Panjenenganipun Imam Abil Hasan Ali As-Syadzili akhadha dzikra as-sirriyah an Syekh Abi Abdillah Muhammad Ibn Harazim. Imam Syadzili mendet saking panjenenganipun Syekh Abi Abdillah Muhammad Ibn Harazim, saking Syekh Abi Muhammad Shalih Ibn Bansor Ad-Darkali, saking Syekh Abi Marjan Al-Andalusi, saking Syekh Al-Qutbi Abi Aizaddar, saking Syekh Abi Muhammad Tan-Nur, saking Syekh Abi Muhammad Abdul Jalil, saking Syekh Abil Fadl Al-Hindi Abdullah ibn Abi Bashar, saking Syekh Abi Basar Al-Hasan Al-Jawhari, saking Syekh Abi Ali An-Nuri, saking Syekh Abi Hasan As-Sirri As-Siqati, saking Syekh Abi Mahfud Ma'ruf Al-Qurahi, saking Syekh Abi Sulaiman Dawud At-Ta'i, saking Syekh Habib Al-Ajami, saking Syekh Abi Bakar Ibn Sirin an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhum, saking Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhum, saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma silsilatul qutbiyah, sedangkan silsilah inggih menika bangsa wali kutub, berarti dzikir jari. Panjenenganipun Imam Abil Hasan Ali As-Syadzili akhadha dzikra al-jahriyah an Syekh Al-Qutbi As-Sayyid Abdissalam Ibn Mas'is, saking panjenenganipun sang wali kutub Sayyid Abdissalam Ibn Mas'is. Lajeng Sayyid Abdissalam saking Al-Qutbi Asy-Syarif Abdurrahman, saking Al-Qutbi Taqiyuddin Al-Fuqair, saking Al-Qutbi Fakhruddin, saking Al-Qutbi Nuruddin, saking Al-Qutbi Tajuddin, saking Al-Qutbi Syamsuddin, saking Al-Qutbi Zainuddin,
saking Al-Qutbi Abi Ishaq Ibrahim Al-Basri, saking Al-Qutbi Abdul Qasim Ahmad Al-Marwani, saking Al-Qutbi Sa'id, saking Al-Qutbi Sa'ad, saking Al-Qutbi Abi Muhammad Fathri Su'ud, saking Al-Qutbi Al-Ghazwani, saking Al-Qutbi Abi Muhammad Jabir, saking Qutbil Aqtab Sayyidina Hasan, saking Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum, saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa istakhlafa radhiyallahu anal Abbas al-Mursiyah bin Ba'di. Kemudian Imam Abil Hasan Ali As-Sabili memberikan jalur sanad kemursidan dumateng santri kinasihipun, boten dateng puteranipun, dateng santri kinasihipun. Iki menika sinten Imam Abil Abbas Al-Mursi. Nggih. Lan mangke saking Imam Abil Abbas Al-Mursi mangke terjadi furuk yang banyak sekali. Ingkang kula waos nggih menika sanad saking Syekh Taqiyuddin Abil Fatah Al-Maidumi. Nggih, tetes Abil Fatah Al-Maidumi niki satu kurun kali sing aran kitab Sayyid Ahmad Ibni Athaillah As-Sakan dari satu kurun kalian sinten ingkang ngarang Syekh Muhammad Al-Busiri. Nggih niki. Lajeng panjenenganipun Syekh Taqiyuddin Abil Fatah Al-Maidumi menurunkan kemursidan datang Syekh Taqiyuddin Al-Wasiti, lajeng menurunkan datang Syekh Al-Hafidz Al-Qalqasani, lajeng dumateng Syekh Nuril Qurafi, lajeng dumateng Syekh Ali Al-Azuri, lajeng dumateng Syekh Muhammad Az-Zurqani, lajeng dumateng Syekh Muhammad Ibn Al-Qasim As-Sakandari, lajeng dumateng Syekh Yusuf Al-Dharir, lajeng dumateng Syekh Muhammad Al-Baiti, lajeng dumateng Syekh Minatullah Al-Maliki Al-Azhari, lajeng dumateng Syekh Ali Ibn Thohir Al-Madani, lajeng dumateng Syekh Soleh Muftil Hanafi Al-Makki. Lan dimangke jalur ingkang menurunkan kemursidan wonten ing tanah Jawi kang terkenal menika sebutan Nusantara. Niki nggih. Lah mangke Syekh Soleh Muftil Hanafi Al-Makki menika nurunaken kathah sanget, di antaranya datang Simbah Kiai Ahmad Idris Ibn Zaid Jamsaren Solo. Niki tanda turunan sing rawuh niku Ustaz Saiful nggih niki. Dugi niki nggih. Di Jawi mangke. Jadi baik dari Jamsaren niku saking Mekah, saking Syekh Soleh Muftil Hanafi Al-Makki. Lah Syekh Soleh Muftil Hanafi Al-Makki niki ugi nurunkan kemursidan datang nggih menika Syekh Ahmad Nahrawi Ibn Hasan Muhammad Al-Banyumathi Sumalmati. Nggih, Wulida Banyumathi. Mukim Makkah. Nggih. Lah mengke saking Syekh Ahmad Nahrawi nurunke kemursidan banyak sekali. Datang bagi Dalhar Watu Coro. Nggih. Lajeng datang putih Gedung Paro bagi sinten Abdul Malik makin turun kita murid putih bayar jasa dia nggih. Terus Habib Lutfi mangke nggih. Lajeng ugi Syekh Ahmad Nahrawi nurun ke kemursidan dateng Klaten. Nggih menika sinten bagi Ahmad Kadir. Ahmad Kadirjo niki Allah niku adil, mboten kagungan putra. Tapi putrane akeh, murid-muridan tarekah tadi yang masyaallah Gusti Allah adil. Mbah Ahmad Kadirjo Klaten nurun ke kemursidan dateng sinten rayinipun adipun Syekh Mahfud At-Turmus sinten bagai Abdur Razak bin Abdillah. Syekh Mahfud kan bin Abdillah. Nggih. Sinten Abdur Razak bin Abdullah At-Turmusi. Mbah Abdur Razak nurun ke kemursidan dateng Tulungagung, Mbah Mustaqim. Nggih, Mbah Mustaqim. Terus Mbah Mustaqim nurun ke dateng Mbah Abdul Jalil putranipun. Nggih. Langsung malih Syekh Ahmad Nahrawi Al-Banyumathi nurun ke kemursidan dateng Payaman. Nggih, sing terkenal dengan sebutan Romo Agung.
Magelang niku Rama Agung kalih Mbah Dahar kalih Basirat Payaman nggih. Ugi nurun ki kemursidan dateng Kalioso Mbake Ahmad Sirat Kalioso nggih duwe anak Mbah Sumuni niku termasuk guru wonten ing Mambaul Ulum pada waktu itu madrasah Mambaul. Lajeng jalur saking Syekh Saleh Muftil Hanafi ingkang mandhap dhateng Mbah Kyai Idris Ibn Zaid Jamsaren. Mbah Idris Jamsaren nurunke kemursidan kathah sanget. Di antaranya dateng sinten mara sepipun Mbah Maimun. Simbah Kyai Ahmad Baidawi bin Abdul Aziz Lasem. Mbah Baidawi nurunke kemursidan putra-putrane mboten enten sing toriko. Mboten nurunke kemursidan. Diturunke dhateng santrinipun Abu Yatim Yati Pandeglang. Jadi Abu Yatim Yati Pandeglang kagungan sanad kalih. Ingkang awal saking gurunipun nggih menika Mbah Dahar Watu Songol, ingkang angka kalih saking sinten Mbah Kyai Ahmad Baidawi bin Abdul Aziz Lasem. Nggih. Lajeng malih Syekh Saleh Muftil Hanafi Al-Maki kang jalur saking Mbah nggih menika Idris Ibn Zaid Jamsaren nurunaken dhateng eyangipun sing putu kula nggih ya. Mbah Kyai Abdul Mu'id Ibn Ahmad Thohir Tempur Sari lah nggih. Lah mangke Mbah Kyai Abdul Mu'id Tempur Sari nurunke dhateng tiga nggih. Dhateng putranipun piyambak sing ngarang kitab manakib sing kula waca niki Nurul Jali. Nggih menika sing Mbah Kyai sinten Muhammad Ma'ruf Ibn Abdul Mu'id Pondok Jenengan Solo. Nggih, entuk gelar Kraton Mangun Wiyata. Nggih, niki termasuk guru wonten ing Madrasah Mambaul Ulum. Ingkang nomor kalih dhateng simbah kula. Simbah Kyai Ahmad Dilal utawi Walid Agus Dilal Ibn Ahmad Basrawi Kartosuro. Nggih. Misale teng Kartosuro. Lajeng ingkang nomor 3 sang dhateng Mbah Kyai Muhammad Idris Ibn Amir Hasan Kacangan Boyo Boyolali. Paham nggih? Nah, niki jalur-jaluripun paham to niki. Lah sakmangke kula badhe ngaturaken sanatipun Romo Kyai Haji Ahmad Wafi Ibn Maimun Zubair. Keranten niku bibit-bibitipun Baiati. Dadi kajenge ngertos sanate. Syekh Ahmad Wafi bin Maimun Ibn Zubair bin Jahlan. Kyai Haji Ahmad Wafi Maimun menika nggadhahi sanad jalur silsilah sekawan. Nggih, pertama ketika beliau talib belajar wonten ing Suriah, wonten ing Damaskus. Piyambakipun 4 tahun teng mriku. Nggih, 2 tahun ngaos dhateng sinten As-Sahid Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Puteranipun Mula Ramadan Al-Buti. Pikantuk 2 tahun lajeng panjenenganipun nggih kalih mlebet teng Zawiyah Halaqahipun Sadiliyah Sayyid Muhammad Hisham Al-Burhan Ad-Dimaski As-Sami. Nggih. Bar niku 2 tahun kan petang tahun. 2 tahun yang kedua istiqdan datang para guru-gurunipun kuliah. Kuliah nggih. Kuliah mursid jenengan top gitu kuliah nggih. Kuliah dipun ijini kalih sang guru. Nggih, termasuk gurunipun sinten niki? Mana enten iki Mas Adi niki riyen Bapak ini Duta Besar Suriah Jogja niki. Nggih, tapi betul menangi tapi mutakharirin di sana beliau. Nggih, datang Abilur nggih, Mas Adi. Nggih, universitas niku nggih. Saya Kaftaru dan lain sebagainya guru-guru itu. 2 tahun teng kuliah teng Suriah, cara jenengan lulus napa dereng? Lulus dereng? Kumlot niku pinten tahun? Kumlot 8 tahun. Ya, 3 tahun setengah atau 4 tahun nggih? 2 tahun. 2 tahun dereng lulus. Genep 4 tahun nang Suriah.
Kiai Wafi istiqdan datang para guru-gurunipun pindah ke Mesir. Teng Al-Azhar Mesir dipun izin saka UNS daftarke nang UI. Krite nginggil budi nginggil UNS apa UI? Nginggil Abinur lho Pak Al-Azhar. Al-Azhar daftarke teng Mesir, ikut tes diterima dan naik semester. Pinter apa betul? Pinter betul? Ya mursid jenengan, mursid awet. Terus saya ragu-ragu jenengan. Termasuk mursidnya nih, Habib Muhammad niki sing damel silsilah Romo Kiai Haji sanate beliau. Habib Muhammad niki cicite Sohibul Khalqi. Habib Abu Bakar Asgar niki. Lah niki pun bahapun teng Mesir pinanggi kali Sayyid Yusuf Al-Bakhur Al-Hasani Al-Lubnani Sumbal Misri. Wulida fi Lubnan, mukim fil Misri. Jadi Sayyid Yusuf niki lahir teng Libanon, mukim teng Mesir. Di Baiat Mursid, ini sanad yang kedua. Oke. Pun bagi mundur teng Indonesia, Zawad dan lain sebagainya. Ketika ulama-ulama Al-Azhar Mesir yang dipimpin oleh Grand Al-Azhar Mesir, sinten Syekh Ahmad Thayyib, ya masih hidup di sama Thayyib, ya Bibnya. Apa? Iya, masih sugeng. Syekh Ahmad Thayyib niki membawa rombongan ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Silaturahmi datang Sayyidina wa murabbi arwahina As-Sayyid Maimun ibn Zubair ibn Dahlan. Membawa rombongan ulama Al-Azhar. Para putra-putra Mbah Maimun kapure menghormat sodo menyambut sodo para ulama-ulama kali wong alim-alim. Dan niku dilalati timbali kali sinten rombongan Grand Al-Azhar Mesir. Sayyid Wafaq ibn Ali Al-Azhari Sumbal Misri. Ya Ibnar Karim, ya naik wong mulia. Rene. Lungguh jejer aku. Antum sadidia. Kami jawab na'am sih langsung dibiak. Jadi Syekh Muhammad ibn Ali ini mursid thariqah Mu'tabarah, tidak hanya sadidia. Kalau ningali pihak kami berdua. Tapi kang dipun ijazahaken datang Romo Kiai Jabat Wafi namung sajidiyah fakot, guru sajidiyah tok. Jadi dia juga mursid Qadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, Tijariyah dan lain sebagainya, Satoriyah gitu. Tapi sing diijazahke Romo Kiai Jamat Wafi Sadi. Iki jalur yang kedua, yang ketiga. Ketika sebelum Covid, Romo Kiai Jamat Wafi niku ngersake umroh kali ziarah datang para guru-gurunipun wonten ing Damaskus Suriah ingkang sampun sedo. Kalian sowan datang guru-gurunipun ingkang tasih sugeng. Nggih, rampung umroh badhe teng Suriah numpak pesawat mboten enten pesawat sebab cek terang. Bambung wani jenengan. Kalau kita melihat beliau orangnya santun kan delira karu-karuan nggih. Suriah cek perang gitu. Akhirnya sokon jidah datang Jordan gitu. Jordan Damaskus Suriah darat. Teng mriku sampun disambut teng Mazare, perkebunan anggur apa kurma Mazare. Ulama Damaskus. Teng mriku dilantunkan qasidah karmenanipun Mbah Maimun satu nabi dunya niku. Nggih, ya Allah. Nggih, eyangipun datukipun yang puternipun ingkang ngelilingi kula niki nggih Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nggih. Radhiyallahu taala. Pun badhe kondur visane kantong 3 dinten. Ditimbali Sayyid Abdul Aziz As-Sami Al-Khatib As-Sami. Jadi Suriah niku thariqah niku tertata rapi. Yang boleh membeati hanya 2 atau 3. Sing sepuh ya al-alim alama, warok, wirai, zuhud, adib dan lain sebagainya. Nggih. Ora kaya teng mriki do pengen dadi mursid kabeh, lha repot gitu nggih. Padahal mursid dadi cantolane tekan akhirat. Wah, ditekan arep gawe awake dhewe kabotan.
Kaya hadis Kanjeng Nabi, kaya kita naik dalam napa pegunungan menanjak, berat. Beban kita berat, beban itu ora krana lemu ora, ning kokean do. Soalnya iki berat. Lah ngono kok pengen dadi pun setunggu ngurus awake dhewe abote kaya ngene, ngurus wong akeh murid kabotan. Bab. Ya Allah. Akhirnya ditibali Sayyid Abdul Aziz Al-Khatib As-Sami. Kapure sare tilem teng kamaripun beliau. Luar biasa. Jenengan di kamar pribadi. Ana tamu. Mangleboke kamar jenengan iki tamune tamu khusus. Tamu khusus. Nggih napa mboten? Khos. Nembe pikantuk kalih dinten didodok lawange langsung dibeat beliau. Wallahu alam itu alamat napa nggih napa wallahu alam. Langsung dibeat ini sanad jalur yang keempat dari Sayyid Abdul Aziz Al-Khatib As-Sami ingkang kagungan rikmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing jalur menika kang kula waos sanad ingkang pertama. Kiai Haji Ahmad Wafi bin Maimun saking Sayyid Muhammad Hizam Al-Burhani, saking ramanipun Sayyid Muhammad Said Al-Burhani, saking Sayyid Muhammad Al-Hazimi At-Tirmisani, saking Sayyid Muhammad Ibn Yalis, soho saking Sayyid Ahmad Ibn Mustafa Al-Alami, karena terjadi furuk cabang. Saking Sayyid Muhammad Ibn Habib Al-Buzaidi, saking Sayyid Muhammad Ibn Qadur Al-Wakili, saking Sayyid Abi Yahya Al-Muhaji, saking Sayyid Muhammad Ibn Al-Arabi Ad-Darqawi, sing terkenal Thariqah Sadiliyah Darqawiyah. Jadi Thariqah niku internasional, Pak. Ora kok kulo-kulo kumpul-kumpul no barang ya orang umpur sing jenengane S2 kok ora iso wafi gitu nggih. Digoleki ke internet. Thariqah Sadiliyah Darqawiyah. Yen jenengan mboten ngandel, paham nggih? Lajeng saking Sayyid Abi Yahya Al-Muhaji, saking Sayyid Muhammad Ibn Al-Arabi Ad-Darqawi, saking Sayyid Ali Al-Jumal, saking Sayyid Muhammad Al-Arabi, saking Sayyid Ahmad Ibn Abdillah Ma'an Al-Fasi, saking Sayyid Qasim Al-Khososi, saking Sayyid Muhammad Fatah Ibn Abdillah Mukanna Ma'an, saking Sayyid Abdurrahman Al-Fasi, saking Abil Mahasin Siti Yusuf Al-Fasi, saking Sayyid Abdurrahman Al-Mazdub, saking Sayyid Abil Hasan Abil Mahasin Ali As-Sunhaji Ad-Duar, saking Sayyid Abi Ishaq Ibrahim Al-Faham Az-Zarhuni, saking Sayyid Ahmad Zaru. Nggih menika ulama ingkang bermata biru. Nggih peninggalipun biru. Nggih bin Ahmad diopeni yang putri ini. Saking Sayyid Ahmad Ibn Uqbah Al-Hadrami, saking Sayyid Abi Zakaria Yahya, saking bin Ahmad Ibn Muhammad Wafa Al-Qadiri, saking Sayyid Ali Ibn Muhammad Wafa, saking Sayyid Muhammad Wafa Bahrus Sofa, saking Sayyid Dawud Al-Bakhili, saking Sayyid Ahmad Ibni Athaillah As-Sakan dari sekarang kitab Hikam, saking Sayyid Abil Abbas Al-Mursi, saking Sayyidil Imam Abil Hasan Ali As-Sadili radhiyallahu ta'ala anhum lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan tafu'u minha nafhatul maghfirati war ridwan. ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان تفوح منها نفحات المغفرة والرضوان. ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان تفوح منها نفحات المغفرة والرضوان. وترى رضي الله عنه داره لأول مرة سنة 99 و500 wa ibnu Siti Sanawatin musafiron ila Tunis. Pertama kali Imam Abil Hasan Ali As-Sadili keluar dari rumah miyos saking dalem nalika tahun 599 Hijriah. Padahal Imam Sadili lahir 592 berarti usia Imam Sadili pinten yo 6 tahun. Keluar dari rumah musafiron ila Tunis
Yang dituju adalah negara Tunis. Perlu ngaji mondok nyantri. Umur 6 tahun mondok nyantri antar negara. Kados Habib Umar bin Husain Indonesia teng Yaman dulu. Imam Sadili saking Maroko datang putih itu. Kira-kira putra jenengan umur 8 tahun jaluk mondok jenengan pripun? Sok ngenteni 6 gede apa 6 cilik wis keliwat gitu nggih. 6 gede lulus SD bareng carane mondok ra gelem SMP ra iso mondok gitu. Nggih betul. Imam Sadili umur 6 jenengan anak jenengan wis lulus SD, lulus TK. Wis kadung mang daftar kita putih pesantren napa teng Sowake. Luwe kok sekolah Nasrani. Naudzubillah min. Paham nih? Bahaya tentang keimanan. Bahaya. Imam Sadili umur 6 tahun. Nggih, tolabul ilmi nyantri mondok datang negari Tunis. Wa kanat fi ayamin ghala wa masbagha wa faqrin wa majah. Yusawwaru fiha tiwalatul qad jamur ghafirun minan nas sababan wa yamutuna ju'an. Dugi negari Tunis musim paceklik, larang pangan. Banyak orang kelaparan. Sehingga sabun sak jangka Imam Sadili ngerti wong mati. Krana keluwen. Mirsani kawontenan kang mekaten kala wau. Fa khatara bi balihi radhiyallahu an law kana li darahim la astaraitu fiha arghifatan wa zuha baina haula'il fuqara al-ji'ah. Melihat kondisi seperti itu Imam Sadili ora kuat. Atine matur teng Gusti Allah umur 6 tahun. Ya Allah, andaikan saya punya uang, gadai arto niki kula tumbasaken roti panganan kangge nyukani orang-orang yang kelaparan ini ya Allah ya Rabb. Umur 6 tahun. Ade umur swidak to ngene rumah amsem iku yo mentel wae gitu nggih. Imam Sadili umur 6. Faddalahu wa ta'ala. Imam Sadili diberi cobaan oleh Allah. Nggih, alim talaki saudarahi min alamil ghaib. Kantongane dikebaki dhuwit saka ngalam ghaib. Niku cara jenengan alhamdulillah. Mulane gak iso dadi wali gitu nggih. Imam Sadili innalil jenengan donga dijabahi alhamdulillah. Imam Sadili faddalallah. Paham? Nggih. Langsung saknalika babadar musri'an radhiyallahu anhu syira'il ardi fatibya wa wazza'aha bainahum hatta yasta'ibahum jami'an. Dituku panganan tuku roti didungke marang wong-wong sing keluwen nganti entek. Iku Imam Sadili. Nggih, nganti entek telas itu. Kuwi mulane cirine wali niku lho jenengan golongane wong lomban apa minal bakhilin berditi oleh sudah diwali kandang ya wali ku loman wali kok cedes gak ono kandang ya paham ya loman Imam Sadili pun bariku sumahir bila musri'an ilal masjidil jami idil yaumul jum'ah duit terus entek tukar roti panganan tek di Jumroto. Imam Sadili langsung tidak datang masjid. Keranten pada hari itu hari Jumat. Begitu ke masjid mlebet toya wudu, mlebet masjid fa shalat tahiyat fi. Terus salat tahiyatul mas. Saniki masjid iku ora dienggo ibadah kanggo wisata kok repot gitu. Yo lali nganggo tahiyatul mas. Mlebu delok wah tegel apik ya marmer nggih lali tahiyatul mas wah cagak apik ya nggih betul. Imam Sadili tahiyatul masjid bar salat tahiyatul masjid summa jalasa lil i'tikaf terus lugu i'tikaf fatakhal masjid rajulun faqtaraba minhu nalikane i'tikaf ngenten setunggalipun priyagung mlebet teng masjid nyedaki jejeri Imam Sadili. Wa ba'da'an atamar rajul salatahu sallama 'ala syekh wa sa'alahu asy-syekh an ismihi faqal ana Ahmad al-Ghadir.
Barang wis priyagung kala wau salat tahiyatul masjid rampung, lungguh langsung uluk salam datang Imam Sadili. Assalamualaikum ya Ali, ngerti. Barang niku terus jitu ilaika rasulan, jitu ilaika rasulan mubasyiran laka bil wilayah. Ali, aku diutus dening Allah kon nemoni sliramu mendatangi kamu untuk menyampaikan mubasyiran laka bil wilayah, kabar gembira tentang kewalian. Sliramu diangkat wali kekasih dening Allah Subhanahu, umur 6 sebab lo lah wis medhit arep mati ya medhit ya salah dadi wali gitu. Kaget. Imam Sadili bar rampung salat goleki priyagung sing jenenge Ahmad Al-Khaw, yaiku Nabi ora ketemu. Kula ya ora ketemu. Walamma qudiyatish shalatul jumu'ah qama radhiyallahu an yatlubul khadir falam yajidu, ora ketemu. Akhirnya fakharaja musri'an ila Syekh Abi Sa'id Al-Baji. Akhirnya takok wong masjid mriki ingkang dipun sepuhaken sinten ingkang al-alim al-alama nggih dan lain sebagainya. Jenengan sing digoleki sing viral-viral ora repot lho mboten nggih. Abi marke ora niru Imam Sadili. Ini perjalanan Imam Sadili mencari guru untuk dirinya. Jenengan golek guru kanggo awake dhewe, kanggo anak-anak keluarga kudu hati-hati kanggo keluarga. Gitu nggih. Ojo sembarangan sing viral-viral. Luwe nganggo rusuh-rusuh kekan guyon walah larise gak karo-karuan saniki. Naudzubillah min. Imam Sadili tidak. Riki kiai ingkang dipun sepuhaken sinten ingkang al-alim al-alama, warok kira zuhud adib dan lain sebagainya. Dene iki wis jarang kabeh wong sakniki do proposalan gitu gila. Oh akhirnya nggih. Oh enten nika anu Mbah Ki Abi Said Al-Baji. Daleme pundi? Daleme mriko. Imam Sadili sowan. Sowan ulo salam datang sing Mbah Kiai Abi Said Al-Baji. Ingin menanyakan kok kalau ketemu nah tiyang namanya pun Ahmad Al-Khadir, menyampaikan kabar gembira kula niku wali lho betul. Nggih, langsung dijawab dening sing Mbah Kiai Abi Said Al-Baji, Ali, aku wis dikei kabar tentang perjalananmu mulai metu saka omah sampai seliramu ketemu Nabi Khidir diangkat jadi wali ini Gusti Allah. Niku kiai nggih ngenten iki wali tenan iki lho nggih. Paham? Ojo sing viral-viral tok ya. Lah, paham. Kaget Imam Sadili. Lho kok ngerti? Imam Sadili niku pamitan kali umiipun kali ibuipun. Badhe teng Tunis umur 6 tahun. Le nang dalem Bu, dalem Mbok, dalem Umi. Kowe aja ngapusi ya, aku njaluk kowe sing jujur tengki. Juga wani duit nang kantongan karo duit sing keperluan gede. Ditaleni simboke niku teng kelek, dikempit teng kelek Imam Sadili. Perjalanan dari Maroko, Bainal Maghrib nggih ila Tunis. Antos temuki Tunis, dalam perjalanan itu dicegat begal rampok keju. Nggih, keju wae. Wes kabeh rombongan entek kabeh. Duit Imam Sadili ki nggo duit nang cilik tekoke rampok. Nggih niki teng kantongan. Sebab diweling ibuke aja ngapu sing ju. Cara jenengan pripun kaya Imam Sadili. Melarat tak disobek kabeh ya niku. Dikeke di mogok ana meneh nang Imam Sadili ya enten iki teng kelek kula. Lho padahal iku sing naleni mbok ibuke dienggo sangu talib belajar ngaji nang Tunis. Ya kepaksa juga karo rampoke mau keju kan. Wis gak duit blas. Paham? Barang wis terus melakukan perjalanan tekan Tunis, badhe tekan Tunis rampok niki kepalane rampok kali anak buah nyusul
Rampoke mikir ya ana bocah cilik kok jujure kaya ngono. Akhirnya dadi tobate. Rampok dadi insaf, dadi tobatan nasuha, dadi santri Imam Sadili sing di umur 6. Lho, bayangin iki. Iki. Makane si Baki Abi Said Al-Badji pirsa, aku wis dikei weruh, kuwi sliramu mangkat saka omah, pamitan karo simbokmu. Nganti sliramu diangkat dadi wali dening Gusti Allah, yaiku nalikane ketemu Nabi Khidir. Fa'at mannat qalbu wa qarrat bi'ain. Imam Sadili marem seneng nggih niku. Pun bar niku fajalasa radhiyallahu an mutalammidan baina yadai Abi Sa'id iddat sanawatin. Bar niku Imam Sadili matur, "Mbah Abi Sa'id, apa kula pareng beten nyuwita ngaos nyantri dhateng panjenengan, ngaji dhateng panjenengan dipun ijini." Iya ngaji kene wa safara ma'ahu ilal haji itatamarratin radhiyallahu an, sampai bertahun-tahun nganti sang guru tindak haji Imam Sadili kedahuan dereake. Rabbana ja'al qabrahu rawdatan Rabbana ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan tafuhu minha nafhatul maghfirati wal ridwan. Rabbana ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan tafuhu minha nafhatul maghfirati wal ridwan. ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان تفوح منها نفحات المغفرة والرضوان. قال الشيخ القطب أبو الحسن السدري رضي الله عنه: عرضت لي نسخة فيها أسماء المريدين الذين يلبسون خرقتي ويعملون بطريقتي وكان عرضها على مد النظر من هؤلاء الذين اجتمعوا بي إلى آخر من يأتي بعدهم وكلهم متقى من النار والحمد أولا وآخرا. Imam Sadili ku nate medal pengendikanipun mekaten. Nggih. Aku dipirsake dening Gusti Allah, uridhon linuskhatun fi asmaul muridin. Aku diperlihatkan oleh Allah nama-nama muridin muridat thariqah Sadiliyah sing tak biat langsung sangka aku nganti sing dibiat dening para mursid-mursid thariqah Sadiliyah, termasuk sing dibiat dening Rama Kyai Haji Ahmad Ibn Wafi Ibn Maimun. Mantep betul jenengan. Terus ragu-ragu apa urunge nek sedina lho iso sowan Kyai Wafi lho sesuk. Pripun? Mantap. Imam Sadili diperlihatkan oleh Allah, tabir dibuka min ahlil kaswi gitu nggih. Min ahlil kaswi dzurriyyah Kanjeng Nabi. Dibuka dening Allah, diperlihatkan oleh Allah buku catatan para muridin muridat, wong-wong sing mlebu bi'at thariqah Sadiliyah, sing dibiat langsung dening Imam Sadili sampai sing dibiat dening para mursid thariqah Sadiliyah. Mulane dalu niki kula ngekholi mursid thariqah Sadiliyah seseluruh raya. Nggih, kula Mbah Maimun ngendikan thariqah Sadiliyah sing paling tuwa ku Solo. Sinten Mbah Kyai Ahmad Idris Ibn Zaid Jam Saren Solo. Kula dalu niki ngekholi beliau. Santrine kathah Mbah Idris pondok Jam Saren niku. Termasuk Pak Saifuddin Zuhri waktu itu PBNU Pak Idam, waktu itu santrinya siapa? Bagi banyak sekali, termasuk si Jogi, termasuk morotuane Mbah Maimun. Pondok sepuh Jam Saren, paham? Jadi kita ngekholi ulama besar, paham nggih? Jadi pada pengajian mungkin rampunge subuh kira-kira jenengan pamit apa ora? Ulama besar sing dikholi lho nggih. Lajeng ngekholi Mbah Ahmad Kadirjo wis tak sebut kala wong Klaten. Lajeng ngekholi Mbah Abdul Mu'id Tempur Sari. Ngekholi si Mbah Kyai Muhammad Ma'ruf niki Mangun Wiyoto. Ngekholi Mbah Kyai Walid Agus Zilal Ibn Ahmad Basrawi Kartosuro. Ngekholi si Mbah Kyai Muhammad Idris Ibn Amir Hasan Kacangan Boyolali. Ngekholi si Mbah Kyai
Abdul Ghani Ahmad Sajadi Sarian Pulo Laweyan Solo. Kholi Simbah Kyai Masudi Madiun asline Klaten tipek mantu Basotik bagai sidik di dagangan nggih pakotan pabrik gula nggih iki. Kholi sinten Simbah Kyai Ahmad Sirah nggih Kaliyo Solo nggih Simbah Maning nggih kholi mas saya nggih Abil marhum nggih Simbah Kyai Abu Tayyib bin Ahmad As-Srali. Ini kita kholi bareng-bareng. Tahu nggih? Jadi niki sepeda malih Imam Sadili kula ambali diperlihatkan oleh Allah buku catatan nama-nama orang-orang yang telah masuk baiat Thariqah Sadiliyah. Yang pertama kali dibiat oleh Imam Sadili sampai kepada para mursyid-mursyid Thariqah Sadiliyah. Kabeh mau ngendikane Imam Sadili, haula alladzina ijtama'u bi. Sok ben bakal nang akhirat kumpul karo Imam Sadi. Ya Allah. Bakal ana nang ngisore genderane Imam Sadili. Genderane Imam Sadili ana sak ngisore genderane Kanjeng Nabi liwaul hamdi. Pripun iki? Tahu nggih, mantep napa badhe batal anggone BA? Ila akhir man ya'ti ba'dahum wa kulluhum utaqa minan nar. Kabeh selamat saka panase geni ning diamalno badha marib badha su. Nggih. Iki. Lajeng wis tunggal malih kang kula waos kemawon nggih. Imam Abil Hasan Ali As-Sadili nggih. Niku dipun ngendikaken dening Syekh Abdullah As-Satibi rahimahullah taala. Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam. Faqultu lahu ya Rasulullah atardha an Abil Hasan As-Sadili ba'da salati wa as'alullah ta'ala bihi fi jami' hawaiji fa ajidu fiha al-qabul atara alayya fi dhalika syai'an idza ta'addaytuka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Hasan waladi khissan wa ma'nan wal walad juz'un minal walid wa man tamassaka bil juz'i faqad tamassaka bil kulli fa idza sa'alta Allah bi Abil Hasan faqad sa'altahu bi walhamdu awwalan wa akhiran. Wonten seorang ulama naminipun Syekh Abdillah As-Satibi menika ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Matur dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saksampunipun kula maos selawat. Kemudian saya membaca tardiyah Anis Sadili, membaca radhiyallahu an dumateng Imam Sadili. Kemudian saya memohon berdoa kepada Allah. Saya bermunajat kepada Allah bijahil Imam Abil Hasan Ali As-Sadili. Tawasul lantaran kalian Imam Abil Hasan Ali As-Sadili. Lah yang aku kerjakan ini apa salah ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, Abul Hasan waladi khissan wa ma'nan wal walad juz'un minal walid. Abul Hasan ki anak turunku, tendak turunku, putuku, putra wayahku. Putu anak putuku padha karo bapak. Sing sapa wong ki tawasul marang duriyahku, ahlul baitku, putuku, mongko padha karo tawasul marang nabiyaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijabahi dening Gusti Allah. Allah nggih. Mangke nalikanipun donga pas dumugi lafaz ya Allah panjenengan nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala napa ingkang dados hajat panjenengan panjenengan sedaya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawatu wa taslimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin syafi'il ummah fid din wa fid
وعلى آل الطاهرين الزاهدين أصحاب الكمالة المجتهدين والتابعين وتابعي تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الشيخ الإمام أبي الحسن علي السادلي رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه وأزواجه وإخوانه من الأولياء المقربين والعلماء العاملين وسائر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ارفع درجاتهم وأعلي مكانهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا في حمايتهم وأمتنا على طريقتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا. اللهم بجاه شيخ الإمام أبي الحسن علي السادلي رضي الله عنه عندك وبكرامته عليك وبقطبيته لديك نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من له الأمر كله ونسألك يا الله. السيد على محمد سيخدم شيخ التركز من سلسلة المشايخ ولوصولنا ولفروع خالق والخالق ولمن أحسن إلينا يا للمؤمنين وأصحاب النار صاحبي الحق. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واتقوا قبورهم يا الله. اللهم أنت الصافي يا إلهي اسمي العزيز واسمي أبناء إسلامي واسمي أبناء المشايخ واسمي أبناء السيد واسمي أريد المقتدر واسمي لألباج والمشايخ والمعاصر سيد أسقم والأمراض والطاعون يا الله. أنت الحمد يا إلهي وهو يا إلهي خلقك وشرك من السحر ومن الزعل ومن شر هذا اللهم أعن على ذكرك وشكرك اقضي حاجتنا بحاجتنا حاضر هذه الجلسة في هذه اللحظة المباركة يا إمام أبي الحسن أن تقضي بحوائجنا وترفع بدرجاتنا وتسوي بمرضانا وتفرج همومنا وتقسم بهمومنا وتجمع بخصومنا وتزم بأعداءنا وتعمر ببلادنا وتكمل بإيماننا وإسلامنا وتتم بأنعمنا وتحسن بختامنا. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة وكاشف الأمة وعلى آله وسلم تسليما دائما والحمد لله رب العالمين. يا ربنا يا إلهنا إنا نسألك يا إلهنا بجاه الإمام أبي الحسن علي السادلي رضي الله عنه بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik,
Moga lumayan kilaksonin saja dulu di monggo kita niati salangan ingin kita setuju taqarruban ilallah subhanahu telah didifiwatan arsanipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kadi sareng-sareng mau sahabat tikir suata din kita dipenerusi penyanyiipun Al-Mukarram Bapak Yai Khalid Mawardi Al-Hafid ikatan katur matan dulmatan nyanyiipun Al-Mukarram Bapak Yai Khalid Mawardi Al-Hafid waktu sawataipun kula sebagai akan semoga Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله ونحن من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi ganti wasilah wawasan manakib Asyik Abil Hasan Arya Syabili Sauki wawasan rawatib fikir soal tahdir kalawau saketelah nabi batu kesam kita setuju. Mugi-mugi hari itu kesam menika tansah tinuntun wonten ing margi leres mangki panggesang ing kalersen so pinaran kaul jenengan fitini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Saking para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begal rumah tilak sodri jalan segi beruliji wawasan selawat berkata qasidah al-hilaliyah kepada kawasan kriyanipun Ustaz Yusuf Hamim Soki Mauidul Hasanah kepada kaaturaken kriyanipun Habib Muhammad bin Alwi Askaf saha katutukan di para kawasan doa kriyanipun Habib Umar bin Ahmad Askaf ikatan katur dimatunyanipun Ustaz Yusuf Hamim yanipun Habib Muhammad bin Alwi Askaf Soki katut dimatunyanipun Habib Umar Bekal sawatahipun kula sumargaken semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala sunat sedekah sing lega wewe duit apa bondo diwe
iko kerabat cedak didisikno akeh titi sakira gawe seneng sarta lega niatmu sing ikhlas rila ojo sok melehke pomo sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah gunane sedekah kuwi akeh banget yen dititi kasebut nang Quran suci sarta maneh hadis Nabi sedekah kanggo nambeli yen zakate kurang titi besok nang akhirat yakti urusane beres bukti sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah hadis Nabi nyebutake sedekah tondo larane lan dadi kabul tungane kanggo nolak bilaine sarta lebur turakane mati dataan didohne gawe rila pangerane ditresnani sedulure sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah yen sedekah ora bisa
dono bau yo utama utawa nasihat mulya sing gawe bunga lan lega nulung kanca nulinakno sabisamu sing pikuna pomo aja gawe cuwa sering sadulur tangga salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati saha kula ta'zimi kula Rama Kiai Haji Ahmad Rubai wa kula ta'zimi Habib Auhad, Habib Omar, Habib Reza Sekaf. Kula hormati kula ta'zimi Yai Tamin Barmawi, Nahrawi, Di Khalid Mawardi, Ustaz Zainuddin lan sedaya min sulalatil kurama ingkang mboten kula sebut setunggal kang kula hormati sederek-sederek muridin muridat Thariqah Syadziliyah dan semua hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga kepada yang kami cintai teman-teman, sahabat-sahabat Hadrah Syadziliyah yang memeriahkan acara pada malam hari ini. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih yang tiada pernah pilih kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemurah yang jauh dari sifat amarah. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang pemimpin umat, Nabi sang penebar rahmat, Nabi sang pemberi syafaat sampai kelak di hari kiamat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terus dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita mendapat taufiknya, kita mendapat hidayahnya untuk hadir bersama di malam yang mulia, yaitu Lailatul Jumu'ah, memperingati haul daripada manusia-manusia yang mulia, yang insya Allah apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi asbab pengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Sebab dikatakan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika nama orang saleh kita sebut, ketika kita mengingat orang-orang saleh, di situ Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat guyuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat guyuran ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi bersama kita telah mendengarkan manaqib seorang wali agung, yaitu Al-Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili, seorang wali besar yang mana beliau termasuk di dalam golongan yang disifatkan oleh Sayyid Ahmad bin Umar, qaumun amwatun tahyal qulubu bidzikrihim, satu kaum yang mereka jasadnya sudah lagi tidak ada di atas muka bumi ini, akan tetapi dengan mengingat mereka, hati yang mati ini akan menjadi hidup. Hati kita yang tadinya lemah akan menjadi penuh himmah dan semangat. Hati kita yang tadinya lelah, lemah akan menjadi hati yang kuat. Hadir di majelis hal semacam ini, semacam kita itu apa? Ngecas, ngecas HP. Baterainya panjenengan kan macam-macam. Anak sing jek sithik nggih, anak sing wis drop mati nggih. Lah perlu kita hadir di sini itu mengecas hati kita nggih. Sing yang sudah lama kita jauh dari agama, yang kita jauh dari ilmu, yang lama kita duduk dengan ulama, ada yang hatinya sudah ketip-ketip nggih, ya, sekarat nggih. Kita hadir di sini, cas kita penuh nggih. Full penuh dengan semangat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu faedah daripada hadir di majlis haul. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita hauli pada malam hari ini tadi sudah disebutkan oleh beliau Romo Kiai Ahmad Rubai, bukan sembarang orang. Yang dihauli pada malam hari ini adalah para masyayikh, para mursyid thariqah. Thariqah itu apa? Yang panjenengan tadi sudah berbaiat untuk thariqah. Thariqah itu sederhananya adalah jalan. Thariq itu apa? Jalan. Jalan yang akan menyampaikan kita kepada satu tujuan, yaitu wusul kepada Allah. Satu tujuan, yaitu menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sebuah perumpamaan atau analogi, seorang membuat makanan. Makanan jadi itu fungsinya untuk apa? Jenenge panganan ya di pangan, makanan ya di makan, minuman ya untuk diminum. Kita membangun tempat tinggal itu fungsinya untuk apa? Untuk kita tempati, untuk kita tinggali. Tempat tidur untuk ya untuk ditiduri. Begitu pula yang namanya jalan. Jalan itu untuk apa? Ya untuk kita jalani, untuk kita tapaki, untuk kita lewati. Misal di sini saya ada satu piring makanan, panjenengan juga ada satu piring makanan. Lihat makanan saya makan. Kira-kira kula warak napa mboten? Warak. Lah fungsinya panganan ya dipangan. Lah panjenengan gadah maeman satu piring ning ora dipangan. Gor difoto-foto tok. Kira-kira warak napa mboten? Mboten. Orang nek ngerti panganan kok difoto-foto, dideloki, dijak guyu, lagi aneh. Tidak bisa mendapatkan fungsi daripada makanan. Begitu pula yang namanya jalan atau thariqah itu, hadirin hadirat. Kita umpamakan thariqah Syadziliyah. Ini jalan seperti jalan yang di situ pinggir itu. Jalan yang besar, jalan yang bagus, jalan yang halus. Jalan itu fungsinya untuk apa tadi?
Kita sedang ada di tengah jalan itu. Kalau misal kula panjenengan neng tengah dalan kok turu neng dalan, pas napa mboten? Iso ditabrak, nggih napa mboten? Iya. Yang namanya jalan ya harus kita jalani. Harus kita jalani apa yang menjadi amaliyah itu tariqah. Sebab tadi dikatakan oleh Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadzili, beliau mengatakan, saya tahu semua murid-murid saya dari saat baiat dengan aku sampai ke akhir zaman. Akan tetapi beliau mengatakan, siapa yang berbaiat dengan tariqahku alladzina yalbasuna khirqati wa ya'maluna bitariqati, yalbasuna khirqati wa ya'maluna bitariqati, yang mereka berbaiat dengan tariqahku dan mengamalkan apa? Amaliyah beliau, tariqah, amalan tariqah beliau. Beliau memberikan syarat apa? Mengamalkan tariqah beliau. Tadi dikatakan wiritan, dikiran, ya kita amalkan. Gitu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan tariqah Syadziliyah dapat kita jumpai daripada amaliyah guru-guru kita, daripada guru-guru kita. Sedikit demi sedikit insya Allah kita nanti bisa mengikuti. Kalau di dalam doanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, saya ingat betul, beliau itu berdoa dengan satu doa, ya Allah usluk bina nahjat tariqis sawiyah fi tariqin nabi wasadati syadziliyah. Ya Allah, usluk itu apa? Perjalankanlah aku. Nah, kita ada di jalan, kita minta kepada Allah agar kita itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan ini. Nahjat tariqis sawiyah, di jalan yang lurus ini ya Allah. Fi tariqin nabi, di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasadati syadziliyah, dan para pembesar pemuka aulia tariqah syadziliyah. Itu doanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini doa yang unik kalau kita renungi, kalau kita maknani, istimewa ini doa. Beliau mengatakan apa? Ya Allah usluk, jalankanlah aku. Kita pasrahkan kepada Allah, terserah bagaimana Allah menjalankan kita. Yang penting kita di jalan itu berjalan. Gimana pembuatan? Yang penting ora turu nang tengah dalan. Kita jalan. Mungkin Allah memperjalankan kita naik kendaraan roda 2, mungkin naik sepeda, mungkin naik mobil yang bagus dan cepat, atau mungkin dengan berjalan kaki, atau mungkin bahkan bisa kita diseret untuk berjalan. Nah, kita minta diperjalankan kok. Allah akan memaksa kita untuk berjalan. Kalau kita tanya sekarang di mana Imam Syadzili, di mana Imam Abil Abbas Al-Mursi, di mana Syekh Ibn Athaillah, di mana Syekh Yaqut Al-Urshi, di mana Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Alawi, di mana Imam Busiri, di mana Imam Jazuli, mereka di jalan tadi, mereka sudah lewat, mereka sudah sampai finish, mereka sudah sampai di tujuan. Makanya Imam Haddad mengatakan, wa madau ala qasdis sabili minal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka telah lalu, mereka telah berlalu, telah sampai kepada finish kemuliaannya. Qadaman ala qadamin bijiddin auza'i, setapak demi setapak sampai ke tempat tujuannya dengan kesungguhan, dengan tekad yang kuat. Mereka sampai ke tujuannya, yaitu wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah sampai, yaitu giliran kita. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit nyusul kepada
kepada mereka, asal kita mau berusaha untuk jalan dan minta kepada Allah terus agar kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di belakang mereka para Sahadah Syadziliyah. Lah, kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa meniru mereka, mereka orang luar biasa. Mungkin sak kukunya saja mungkin kita tidak bisa. Wah, enggak tiru Imam Syadzili. Lah, ada satu resep yang sering dikatakan tasyabbahu illam takunu mithlahu. Paksakanlah dirimu untuk mengikuti mereka. Etok-etok niru, etok-etok niru dengan orang-orang yang mulia. Paksakan dirimu untuk tiru-tiru orang-orang yang mulia. Kalau engkau tidak bisa seperti mereka, kenapa? Fa inna tasyabbuha bil kirami falahu. Karena memaksakan diri untuk meniru mereka orang-orang yang mulia adalah satu keberuntungan. Adalah satu keberuntungan. Kita lihat Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadzili, bagaimana beliau dalam manaqib biografinya disebutkan luar biasa sifat-sifat sikap beliau yang luar biasa. Di antaranya misal Imam Syadzili itu orang yang alim luar biasa, paling senang dengan yang namanya ilmu. Kita tiru. Mari kita luangkan sedikit waktu kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Karena faedah fadilah majelis ilmu itu luar biasa. Salah satunya dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibn Mas'ud di dalam kitab Tanjah, syarahnya kitab Dubabul Hadis, dikatakan, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisin ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min adki alfi raqabah wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Nasihat Nabi Muhammad kepada Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, ketahuilah, dudukmu di majelis ilmu sebentar saja. Tidak engkau memegang kolam, pulpen, engkau tidak menulis satupun catatan dari apa yang engkau dengar. Wis ngantuk barang nggih. Khairul laka, itu lebih baik dari bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 budak, kata Nabi. Wa nadruka ila wajhil alim, ketika kita ngaji duduk dengan orang soleh, orang alim, beliau mengatakan, Rasul mengatakan, dan pandangan matamu melihat wajahnya orang alim, engkau senang dengan itu, kata Nabi, khairul laka, itu lebih baik bagimu daripada engkau mensedekahkan 1000 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Wassalamuka alal alim, dan salammu, ucapanmu, salam yang kau sampaikan kepada orang yang alim itu lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Luar biasa. Di riwayat yang lain dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin Allahumma amin. Di mana ada majelis ilmu, jenengan hadir. Itu Imam Syadzili sangat senang dengan ilmu. Imam Syadzili. Yang kedua, Imam Syadzili niku di salah satu biografi beliau, riwayat beliau, itu sangat senang dengan kitab Ihya Ulumuddin. Sangat senang beliau itu dengan kitab Ihya Ulumuddin. Oleh karenanya monggo kula suwun khususnya semua nggih muridin-murid Thariqah Syadziliyah, kalau ada pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, kita hadir, kita simak nggih. Kenapa? Karena kitab Ihya Ulumuddin ini bukan kitab sembarangan. Ini kitab yang sangat keramat, menjadi pegangan para guru-guru kita, para mursyid-mursyid Syadziliyah. Bahkan bisa dikatakan hampir mayoritas para aulia, para ulama
itu berpegang dengan kitab Ihya Ulumuddin. Saking dahsyatnya itu Imam Nawawi pernah mengatakan kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan. Hampir-hampir ihya itu meh-meh mirip kayak Quran. Imam Nawawi. Al-Imam Kazaruni pernah mengatakan seandainya semua ilmu yang ada di atas muka bumi ini dihapus, Imam Kazaruni seorang alim besar, semua ilmu yang ada di atas muka bumi ini dihapus, lastakhrajtu minal ihya, aku akan sanggup mengembalikan semuanya hanya dengan modal aku berpegang kepada kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Sehingga dikatakan siapa yang cinta dengan Imam Ghazali, siapa yang cinta dengan kitab-kitabnya Imam Ghazali dan berusaha untuk mengamalkannya, sering menelaahnya, maka dia akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia akan mendapat kecintaan para malaikat. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mencintai Imam Ghazali dan senang ngaji kitab-kitabnya Imam Ghazali. Dan sebaliknya, siapa yang benci dengan Imam Ghazali, tidak suka dengan kitab-kitabnya Imam Ghazali, maka dia akan mendapat murka dari Allah, murka dari Rasul dan para malaikat. Napa enten wong sing ora seneng Imam Ghazali? Ada. Sejak zamannya Imam Syadzili itu sudah ada orang yang tidak senang dengan Imam Ghazali, tidak senang dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ada sebuah kisah. Kisah ini diceritakan oleh Al-Imam Yafi'i. Imam Yafi'i ini dapat cerita ini dari gurunya, yaitu Ibn bin Mailak Asy-Syadzili. Ibn Mailak Asy-Syadzili ini dapat dari gurunya, yaitu Syekh Yaqut Al-Arsy. Syekh Yaqut Al-Arsy ini dapat dari gurunya, yaitu sinten? Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi dapat dari gurunya siapa? Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Ada seorang ulama zaman dulu itu, namanya Syekh Abul Hasan Ali ibn Herzihim. Ali ibn Herzihim, seorang alim, seorang faqih, ilmunya luar biasa, tapi tidak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin, sengit dengan Ihya Ulumuddin. Saking bencinya, Ibn Herzihim ini memprovokator orang-orang itu untuk mengumpulkan semua naskah-naskah kitab Ihya Ulumuddin. Untuk apa? Dikumpulkan, diumumkan nanti hari Jumat, selepas Jumatan di Masjid Jami, kitab Ihya akan dibakar. Saking bencinya dengan kitab Ihya. Subhanallah, belum hari Jumat, di malam Jumatnya ini Ibn Herzihim ini bermimpi. Di dalam mimpinya dia seolah-olah berada di tengah Masjid Jami yang direncanakan halamannya untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam Masjid Jami, di situ ada Nabi Muhammad SAW didampingi oleh Sayyidina Abi Bakar dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian datang Al-Imam Ghazali. Di situ Imam Ghazali berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza khasmi." Ya Rasulullah, Ibn Herzihim ini musuhku ya Rasulullah. Dia telah memfitnahku. Dia hendak membakar kitabku. Kalau apa yang aku tulis daripada kitab Ihya Ulumuddin ini salah ya Rasulullah, maka aku akan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau apa yang aku tulis ini adalah benar, maka tolong ya Rasulullah, tegakkanlah keadilanmu. Kemudian naskah Ihya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan di dalam mimpi itu Rasulullah SAW memeriksa kitab Ihya lembar demi lembar, halaman demi halaman. Apa kemudian? Setelah selesai, Rasulullah SAW mengatakan, wallahi inna hadha la syai'un hasan. Demi Allah, isinya semuanya adalah bagus. Kemudian naskah Ihya ini diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar membuka halaman demi halaman, halaman demi halaman sampai selesai. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, walladzi ba'atsa bil haqq innahu la syai'un hasan. Naam, benar ya Rasulullah. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, apa yang di dalam Ihya ini semua adalah baik. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar diberikan naskah kepada Sayyidina Umar. Seperti itu, halaman demi halaman. Berkata seperti perkataan Sayyidina Abu Bakar. Semua yang ada di dalam Ihya baik. Terkemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghukum Ibn Harzihim. Diperintahkan Ibn Harzihim untuk melepas bajunya dan dihukum cambuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dicambuk sekali, jebas. Cambuk 2 kali, jebas. Cambuk 3 kali, sampai cambukan kelima Sayyidina Abu Bakar Siddiq kasihan. Kemudian merayu Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mungkin ini orang Ibn Harzihim ini hanya menduga-duga kalau isi daripada Ihya itu bertentangan jauh daripada Quran dan sunnahmu ya Rasulullah, dan ternyata apa yang dia duga salah dan tidak benar. Akhirnya mendengar rayuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kekasihnya Rasulullah, akhirnya Rasulullah menghentikan itu. Dan seketika Ibn Harzihim tersadar dari bangunnya, maka dalam keadaan sangat takut dan menangis Ibn Harzihim, dan dalam keadaan di punggungnya ada bekas cambukan yang dialami di dalam mimpi. Ada. Dan beliau merasakan sakit yang luar biasa. Beliau merasakan sakit cambukan itu luar biasa. Nangis beliau sampai berhari-hari, berbulan-bulan nangis tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawasul terus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyuwun syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang di dalam mimpinya. Kemudian diusap punggung Ibn Harzihim ini, diusap punggungnya, dan seketika fa'ufiya wa syufiya, sembuh, hilang rasa sakit yang dialami oleh Ibn Harzihim. Rasa sakitnya yang hilang. Dan semenjak itu tidak lagi Ibn Harzihim ini benci dengan Imam Ghazali, tapi beliau habiskan waktunya untuk menelaah, mengkaji kitab Ihya Ulumuddin hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hari-harinya hanya untuk mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Sampai dikatakan beliau menjadi min akabiril masyayikh, daripada ulama besar, min ahlil ilm zahiran wa batinan, menjadi seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat apa? Terus mempelajari kitab Ihya Ulumuddin dan mengamalkan kitab Ihya Ulumuddin. Lah yang unik ini, sampai di waktu kewafatannya ini yang berkata Imam Syadzili. Imam Syadzili mengatakan, walaqad mata Asy-Syaikh Abul Hasan Ali Ibn Harzihim yauma mat, ketika hari wafatnya Ibn Harzihim, aku melihat, kata beliau, wa atharus siyati
zahirun ala dhahri. Aku melihat Imam Syadzili mengatakan beliau itu ada di zaman yang sama dengan Ibn Herzihim. Ketika wafatnya Ibn Herzihim ini wafat dalam keadaan bekas cambuknya itu masih terlihat jelas ada di punggung daripada Ibn Herzihim. Jadi tidak hilang bekas cambuknya, rasa sakitnya hilang, diusap Rasulullah. Tapi bekasnya sampai wafat, dibawa sampai wafat oleh Ibn Herzihim. Ini keramatnya kitab Ihya Ulumuddin. Oleh karenanya monggo mari, mumpung Syekhina Ahmad Wafi bin Maimun Zubair sudah meluangkan waktunya mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin. Tidak tiap hari, setiap selapan sekali, di minggu, setiap Ahad Kliwon, malam Ahad lagi, malam Senin lagi, di Masjid Agung Solo. Monggo yang diusahakan untuk bisa hadir mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Insya Allah dengan duduk saja insya Allah kita mendapatkan keberkahan dan asrar daripada kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, Imam Syadzili senang dengan Ihya Ulumuddin. Lagi yang terakhir, Imam Syadzili niku perangainya, sifatnya itu beliau itu tadi disebutkan di dalam manaqib adalah sosok yang sangat dermawan. Napa? Dermawan. Dermawan itu napa? Loman. Betul. Syekh Abdul Qadir itu pernah mengatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seseorang itu tidak diangkat menjadi wali likathratis shalah walal aurat walal azkar, bukan hanya disebabkan karena banyaknya dia sholat, banyaknya dia wiridan dan sebagainya, tapi kebanyakan justru karena apa? Karena sifat sahaknya, karena sifat dermawannya, karena sifat lomannya. Jenengan lihat Imam Syadzili tadi di usia 6 tahun, lihat kanan kirinya paceklik sedemikian kemarau. Allah berikan kelebihan apa? Dari kantongnya ada uang, ada dirham, dan uang yang beliau punya dibelikan roti untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah ini tadi kita tiru sedikit, kita hilangkan sifat bakhil kita sedikit. Nah orang duit ya saora-orane niat sih, saora-orane niat sih. Soalnya memang sedekah niku boten gampang. Sedekah boten gampang. Tapi ganjarannya ya gede, tidak mudah. Tapi ganjarannya besar. Nah kita tiru-tiru saora-orane niat sih. Saora-orane niat. Kata Imam Syadzili kata Imam Syadzili. Jenengan niat misalnya ente dulu di dalam kitab Tafsir Al-Alusi ada kisah seorang abid, ada seorang abid ahli ibadah. Marra abidun min ubadi Bani Israel ala kathibin minar rimal. Persis seperti Imam Syadzili ini. Berjalan seorang ahli ibadah daripada Bani Israel itu melewati satu kathibin minar rimal, satu gunung pasir, satu gunung pasir. Dan Bani Israel asabahum maja'ah. Waktu itu dalam musim paceklik, kekeringan, banyak binatang-binatang mati, air sudah mengering semua, sudah banyak yang mati. Apa kata abid tadi ketika melewati gunung pasir tadi? Beliau mengatakan, seandainya ini gunung pasir ini adalah emas, katanya, la asbaq seandainya gunung pasir ini adalah tepung, laukana hadza daqiqan la asbaqtu butuna Bani Israel wa atasaddaq minhu.
Seandainya ini gunung adalah tepung, maka akan aku gunakan untuk mengenyangkan semua perut Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu niatan tulus orang tersebut, abid tersebut, mewahyukan kepada salah satu nabinya daripada Bani Israel, angkul li fulanin qad aujaballahu alaihi ajra. Sampaikan kepada seorang abid yang melewati satu gunung pasir itu bahwasannya apa yang menjadi niatannya telah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ngeten iki saged ditiru mboten? Saged. Misal jenengan ngaku nek ten mriki ya gunung-gunung kunci. Nah, jenengan lewatan gunung kunci jenengan matur, "Ya Allah, seandainya ini gunung adalah duit, akan aku bayari semua hutang konco-koncoku, khususnya muridin muridat Syadziliyah sing duwe utang." Amin. Purun mboten? Terus diamini wae to, Pak. Niku dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Wong gor niat, nggih to? Wong gor niat apa abote, nggih. Jenengan nek ngetoke dhuwit ora kira gelem nggih. Ora kira gampang. Angel. Soale napa? Wong niku nek arep sedekah niku kantongane tangane ku digandoli 70 setan. Nggih niku. Enten cerita setunggal wali niku ngoten. Wong arep sedekah, ngetokke niku angel. Digandoli 70 setan. Enten satu murid. Parsowan ngene kiai sing matur wau. Pokoke wong sedekah iku angel. Digandoli 70 setan. Nek iso ganjarane ya ora umum. Diceritani fadilah sedekah seperti ini. Wes muridnya niki mulih. Wah, semangat. Oleh ces niki wau, bar teko oleh ces. Full baterainya. Wah, aku mulai arep sedekah. Mlebu nek omah. Nang lemari buka lemari duit dijipuk. Bojone metu. "Mas, ngopo juga duit?" "Aku mau barsowan Pak Kiai, jare sedekah itu ganjarannya akeh banget. Tutfi'u ghadaba rabbi wis pokoknya ngilangi sengkala kabeh wis ngilangi balak-balak sedekah ganjarannya apik banget kowe ora ngrungokke." Mas, kowe kok arep sedekah apa duitmu ki wis luweh-luweh. Lho kan nek turahan sithik, lha sing dienggo sesuk kowe iki urung bayar iko, kowe urung bayar iku anakmu lho, urung mbok bayar wis udur mbek bojone. Akhire wis wong lanang karo wong wedok pilih ngalah wis ora sida ditutup lemarine. Balik kene Pak Kiai ini mau. Kiai, estu jenengan dawuh. Sedekah niku aurat sangat. Wong aja meneh 70 setan. Nang omah siji aku kalah. Ngenten niki wong lunga-lunga. Insyaallah wong lunga. Nggih. Soale Nabi niku dawuh Nabi niku dawuh al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wong sing bakhil, wong sing medhit iku orang yang ketika disebut namaku tapi dia tidak mau bersolawat kepada Allah sholli ala Muhammad. Dulu nggih ten Syria mriku nggih ada seorang perempuan salehah namanya Sayyidah Aisyah Al-Yaqub. Beliau itu ahli sholawat. Sehari tidak kurang sholawatnya itu 10.000 kali. Lomo wong ahli sholawat, lomo. Sehingga keistimewaannya apa? Setiap apa yang beliau masak itu menjadi obat. Jadi tonggo. Jadi tonggo kiwa tengene nek enek anake lara, dodok-dodok ten dalemipun Sayyidah Aisyah Al-Yaqubi. Assalamualaikum Bunyai. Waalaikumsalam. Niki putra kula sakit. Diambilkan masakan yang ada di rumah, diberikan anaknya dan seketika sembuh. Itu berkah makanan orang ahli salawat, orang yang dermawan. Nah sebaliknya, kalau orang bakhil akan menjadi penyakit. Jadi nek jenengan gadah kanca sing bakhil, sing pelit-pelit, ora usah maksa njaluk
derajat tiwas wetenge panjenengan kula mulas nggih. Iki pun sak pinten to. Pun terakhir niku makanan yang tidak boleh dimakan makanan orang bakhil. Ojo pokoke. Tapi nek makanan ten majelis ngeten iki ndak jenengan telaske kabeh. Ora oleh enek sing turah. Umpama jenengan kewaraken mang bungkus soalnya iso dadi obat dienggo sing neng omah nggih. Tapi yo aja njaluk tambah sing nggih. Sing terakhir nah niki tapi nek niki mboten saged ditiru nggih. Nek lomo paring sedekah makanan iso ditiru. Ada makanan yang tidak boleh kita makan. Bukan kita makan, ada makanan yang sebaiknya tidak dimakan. Tapi ini untuk kelas para wali. Kelasnya para wali, wangen ditiru. Di awal kula pun warning, ojo kok tiru. Nggih, ojo kok tiru. Seorang wali besar, betul saya kula sebut wali, seorang wali min auliyaillah. Disuwani salah satu muridnya. Nah, biasa nggih, orang murid itu kalau datang membawa sesuatu, nggih. Seraketang gula, raketang teh niku memang adab seorang murid ketika sowan kepada guru. Karena di dalam kitab Ta'lim Muta'alim pun disebutkan, bahkan itu menjadi resep, ya. Bukan kalau kita melebih-lebihkan, tidak. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu kalau tidak salah ucapan Syekh Syadiduddin Asyirazi, beliau itu mengatakan kalau engkau kepingin punya anak atau keturunan yang alim, hendaklah engkau mengagungkan seorang ulama dan seringlah engkau memberi hadiah kepada seorang ulama. Mang titeni niki ilmu titeni dan mujarab. Wong nek lomo karo ulama karo kiai, bisa dipastikan anak keturunannya pasti akan menjadi seorang ulama, pasti akan menjadi seorang alim. Itu di kitab Ta'lim Ta'lim. Banyak cerita itu, banyak. Lah itu murid tadi sowan kepada gurunya. Kalau sowan kepada kiainya itu yang wali, beliau itu membawa masakan. Ngerti? Masakan senengan gurunya dimasakkan istrinya, dibawa kepada gurunya. Sering bolak-balik semacam itu. Lah suatu ketika datang membawa masakan seperti biasanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya ibu. Niki kiai, niki dimasak istri. Niki napa remenane panjenengan. Ini sama kiai tadi, ulama tadi, dilihat itu makanan, dibuka, ditutup lagi, golen balik, bawa pulang. Saya tidak mau makan. Heran ini murid. Lah, masyhur nih. Pak murid nggawa sesuatu kok ditolak gurunya. Apa yang salah? Bingung. Tanya kepada beliau. Enten salah nopo ya? Wis golen balik. Terus sang guru didesak. Sampai akhirnya sang guru menjawab. Jawaban sang guru ini, aku melihat masakan ini dimasak oleh seseorang yang dari awal masaknya sampai matangnya itu makanan masakan dalam keadaan marah. Berarti bojone masak karo nesu. Saya tidak mau makan makanan yang di dalamnya tidak ada kebaikan dan tidak ada keberkahan, dan makanan semacam itu akan menjadi jalan setan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Niki wali, niki kelas wali kita tiba-tiba tenan, sadar betul. Ternyata sang istri tadi masaknya itu dalam keadaan marah, lagi anyel karo bojone. Nah niki wali ngerti, aku megah. Panganan sing dimasak dalam keadaan marah.
Nah, perempuan itu kan macam-macam, nggih. Macam-macam. Ada yang senengane guyang-guyu wae nggih. Esuk guyu, awan guyu, sore guyu, bengi guyu, enten ta? Ora eneng. Terus eneng meneh. Perempuan itu yang marahnya itu 29 hari. Guyunya gornek tanggal 1. Enten boten? Enten. Lah kula pun warning, hati-hati. Jenengan rasa tiru-tiru, nggih. Nek jenengan sok gaya. Bojone jenengan masak. Masak karo nesu. Wis, Mah, Mah, aku wegah mangan masakanmu. Soalnya mbok masak dalam keadaan marah. Wah, lah nek jenengan ngono kuwi, jenengan mati kaliren. Wong wedok dinane 7 nesune ping 17. Dinane 30 nesune ping 29. Lah jenengan keluwen. Jenengan keluwen. Niku nggih. Kisah-kisah daripada para ulama, para aulia. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa mengikuti laku lampah perjalanan para aulia, para sholihin, dan sampai nanti kelak kita dipertemukan dengan guru-guru kita, dengan masyayikh kita, dengan mursyid-mursyid kita, dengan para aulia illahi ta'ala, dengan para nabiin, para siddiqin, dan dengan Nabi Muhammad SAW fil firdausil a'la ma'an nabi wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anzur ilaina nadrah rabbani. Allahumma anzur ilaina nadrah rahmani. Nadrah tuzil la'ana anna wa dunnil muna minna wa qul hanan wa ta'u fi kulli hin. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin rahmatan min rahmatika ar-rabbaniyah al-bahiyah al-'azimah. تصلح بها كل ظاهرة وخفية وتدفع بها كل بلية وأذية يا حي يا قيوم تداركنا وأغيث وقل لنا بما أنت أهله في كل شأن من شؤون في الظهور والبطون يا من يقول لشيء كن فيكون اجعل حولية هذا العام زيادة فيما تفيد وزيادة فيما تؤتي وزيادة فيما تجود وزيادة فيما تنظر وزيادة فيما تكرم وزيادة فيما تعفو وزيادة فيما تغفر وزيادة فيما ترحم وزيادة فيما تجبر اجبر كل كثير وثبتنا على أقوم مسير بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه شيخنا أبو الحسن الشاطبي وبسر بسم الله الرحمن الرحيم وبإذن الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maturun datang Habib Muhammad Ibn Ali bin Syekh bin Abu Bakar Asghar, datang Habib Umar bin Husain Asghar, ingkang sampun bareng ilmu kathah so mereka tuh datang kita studio. Terus niki Habib Muhammad niki beatipun datang Syekh Ahmad Wafi bin Maimun Zubair. Pertama kali kang damel sanad silsilah ageng fotokopi ageng beliau Habib Muhammad. Sanad silsilahnya kemursidannya Syekh Ahmad Wafi sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki beliau nyelentik ngemutaken lentik halus. Nggih mumpung dia mumpung wonten tiyang alim, priagung alim putra Mbah Maimun nggih menika mursid kula kali panjenengan sedaya
Syekh utawi Kiai Ahmad Wafi bin Maimun ingkang menyempatkan waktunya selapan sekali 35 dino ngaos rutinan dan masjid gede, masjid agung Solo, ngaos kitab Ihya Ulumuddin. Terus dipun ngendikaken kaya-kaya Ihya iku saka Quran gitu kaya. Monggo kita sempatkan rutinan malam Senin Legi. Kitabipun sampun dipun terjemahkan dening Romo Kiai Ahmad Wafi Maimun Zubir. Jamaah Isya teng Masjid Agung, Masjid Gede, lajeng ngaos. Beliau-beliau niki rawuh sedaya, Habib Umar, Habib Muhammad, Habib Riza, Habib Ahmad rawuh. Nggih, ngaosipun Kiai Ahmad Wafi Maimun Zubir kraten kanthi tolaah kitab Ihya Ulumuddin. Nggih, dipun titeni malam Senin Legi jamaah Isya teng Masjid Agung Masjid Gede Solo lajeng ngaos kitab Ihya Ulumuddin. Nggih ngantos cucunipun bawang Hasbullah Gus Amin Jombang tambah berat Jombang ingkang biji badhe ketempatan kangge muktamar NU. Niku Gus Amin ku rawuh tindak. Gus Amin ku bibar saking sarang langsung dateng Yaman bi. Iki rawuh la wedi sing maita sura majlis ngono ora teko. Nggih yen bangsa ziarah semrintil ing ilmu ngaji mau tak ngantuk wae. Alusane butak batuk ya ora. Nggih to nggih yo apik ya ora apik. Mujadah istighosah apik. Ning ngaji yo ilmu niku lho. Sadar sandiki yang ngantos ke sahibi Siti Duror Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi diwasi saya nganti sadar saat ini nggih ngantos seperti itu. Nggih monggo nggih malam Senin Legi rutinan ngaos kitab Ihya Ulumuddin dening Romo Kiai Mursyiduna Romo Kiai Ahmad Wafi bin Maimun Zubir. Nggih kata akhir Romo Kiai Ahmad Wafi Maimun Zubir nyuwun pangapunten dhateng panjenengan sedaya para habaib, para masyayikh, murid-muridan Thariqah Sadiriyah. Beliau malam ini sarengan kalian bluro. Terus kula dipun telepon, lajeng kula matur Habib Muhammad kali Habib Umar. Alhamdulillah beliau rawuh sedaya berkahi majelis wonten ing dalu punika. Nggih dipun ngapura mursid kula kali panjenengan sedaya nggih. Iki wis gantine niki beliau-beliau berdua, bertiga, berempat Habib Muhammad nggih. Iki matur nuwun dhateng sedayanipun. Monggo kula wangsulaken dhateng MC Zai Protokol. Jadi pun para rawuh, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ugi mawon ain kita hadir wonten majelis dalu menika nyarengi tumurunipun kanugrahanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ing saketuhan jalari jembatan pisang kita sedaya. Mugi-mugi akhir kita kusam menika tansah pinaringan kabecen wonten ing alam dunya dumugi wonten ing alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ijanipun para rawuh, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setunggal beko setunggal munggah majelis hal masyayikh mursyid Thariqah Sadiriyah seseluruh raya khusibun haulipun al-mawfulah simbayai Haji Ahmad Idris bin Zaid Jamsaren suki haulipun al-mawfulah simbayai Haji Ahmad Kadir Jokladen wotring dalu menika sampun kalapan kadirahi wujud boten segala punapa pramila monggo majelis wonten dalu menika kita pungkasi sarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Minangka perputaring aturake kula matur wonten ngarsane sabestuyu anggen kula ngaturaken ora muga baik dilaksana majelis wonten dalu menika pilih wonten atur kula ingkang kiramanani wonten ing pangkalinya sami
kula putri tansah nyuwun putri kuning samudra paksama ing wasana cekap semanten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqtal sautaipun kula semadi wonten Hadrah Syadziliyah Karing Syari Kartosura. Semoga سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. فزونا في الدنيا فزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سكونا في الدنيا فزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل المعروف وعطاء المألوف وردا للملهوف إنكم بأكرام. يا أهيل المطلوب والعطاء المرهوف وردا للمكروه إنكم بأكرام. في الدنيا فزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سكونا في الدنيا فزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران وردا للحيران إنكم بأكرام. يا أهيل الإسعاف والعطاء والإرفان غردا يا أسياء إنكم بأكرام. في الدنيا فزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سدونا في الدنيا وزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل الإسعاف والعطاء ذي هواف أمينة المختاف إنكم بأكرام. يا أهيل الجهاف والمنع والخفاف والترك والغرام إنكم
بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سدونا في الدنيا فزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء المألوف غرة للملهوف إنكم بأثرى يا أهيل المكروف والعطاء الموت غرة للمكروه إنكم بأثرى غرة للمكروه إنكم بأثرى فزونا في دنيا فزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سدونا في الدنيا فزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Dia Fatihah gitu. Datang umi ibu Nabi Muhammad kalau winginane nyewu ila ruhi wajadiha ummina Khadijah binti la al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Wal kisah gak terbuat yang salah aku kasih Muhammad bin Boboni pakai piring terbang terus ya moga begini مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد بسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تجر
الأقوال والكلم مولا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ثابت ميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويات بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله بالمضر محمد خير رسل لله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجلا حقا على علمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كشف الهمات والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صور الرحمن بالنعم محمد صفوة البري وخيرته محمد طير من سائر الطهم مولا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
يرمي محمد قبتي الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهدي بنا الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Yo, salah gune.